amashi. Ndabona hari abantu bashavuye. Sikiza nikwambie kitu. Umfiriza ndakubwira ikintu. Unapoingia kwenye hekalu la Bwana, winjiye mu ngoro y'Imana, hata kama una maumivu ya mwili, mwili, waba ufise ububabare bw'umubiri, utabasamu. Umwenyure. Hapana kwa. Ntugire ngo utazeeka mapema kabla ya miaka yako. Uchusaza hakiri kare imyaka itaragera y'ubusaza. Kumbe unapotabasamu, rero uri kuramwenyura, na siku zinaongezeka kuishi. Iminsi kongerekana. Kwa jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nataka tuimbe wimbo. Ndashaka turirimbe indirimbo. Wimbo inayosema, indirimbo ivuga samehe na kuachilia. Harira urekure. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Naiona siku ya leo, ndabana na Mose, mateso ya mtu mmoja mahali hapa, amagogo y'umuntu umwe hano, inaondoka kwa jina la Yesu. Iravuyemo mu izina rya Yesu. Kuna baadhi ya watu, hari abantu wana mateso ya kukosa kazi, bafise amagogo y'ukubura akazi, na ile mekuwa ni mulima kwao, kandi ibyo bibaye umusozi wabo. Lakini siku ya leo, ariko na Mose, naona yale mateso, ndabona ayo magogo yanaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hapana kufadhaika, ntucike intege, hapana kunungunika, ntiwidodombe. Yesu yuko hapa. Yesu ari hano kwa kutuhudumia, mu kudukorera mimi na wewe, chewe na wewe. Lafu nikijiangalia, ndiko ndiraba, ninapojiangalia, ndiko ndiraba, kuna baadhi ya watu, hariho benshi wako hapa bari hano ambao wamefika siku ya kwanza leo, aribwo bwa mbere bashika hano, hawayaona jinsi mimi naweza kuandika, ntibarabona ukuntu ushobora kwandika, hawayaona jinsi mimi naweza kuchana nyele, ntibarabona ukuntu ushobora kwisokoza, hawayaona jinsi mimi najivika kofia, ntibarabona ukuntu niyambika ingofero. Kwa hiyo ndani ya mioyo yao, rero mu mitima yao, wamekuwa nafikiria, bakaguma biyumvira, huyu mtu ana mateso, ati uyu muntu afite amagogwa. Yesu ameondoa mateso yao. Yesu yarakuye amagogwa yanje. Na wewe amini siku ya leo, nawe ni wizera uno munsi, mateso yako yanaondoka, amagogwa yawe agiye kuvaho. Niweke hiyo wimbo, shiraho urwo ruririmbo, funga sauti ya mic, hama ugari mikrofone ariko akoresha. Nijaponena kwa lugha za wanadamu na malaika, nijaponena kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo mimi ni bure, kama sina upendo mimi ni bure. Utasemaje unampenda Mungu? Utasemaje unampenda Mungu? Wazazi wako nyumbani unawachukia, mume wako nyumbani unamuchukia, mke wako nyumbani unamuchukia. Utasemaje unampenda Mungu? Utasemaje unampenda Mungu? Ndugu yako nyumbani unamuchukia, jirani yako nyumbani unamuchukia. Ni kweli amekujeruhi moyo, ni kweli umeumia moyo, ni kweli amekujeruhi moyo, ni kweli umeumia moyo. Jifunze kusamehe na kuachilia yaliyokuumiza, achilia. Jifunze kusamehe na kuachilia yaliyokuumiza, achilia.
achilia. Yabebe wewe, Yabebe mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. mama Yabebe mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. Yabebe Mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. mama Yabebe mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. Nimeiona faida ya kuachilia, nimeiona faida ya kuachilia, nimeziona baraka kwa kuachilia, nimeziona baraka kwa kuachilia. Moyo una amani, moyo umekuwa huru. Hata leo ndugu yangu wewe, ujifunze kupitia mimi. Hata leo ndugu yangu wewe, ujifunze kupitia mimi. Samehe, achilia, usione baraka za Bwana. Samehe, achilia, usione baraka za Bwana. Achilia, wewe achilia, ili umwone Mungu. Achilia, Yawezekana ulipitia jambo hilo, wewe lilikuwa ni achilia, kusudi la Mungu. ili umwone Mungu. Nikikumbuka maisha Achilia, ya mtumishi wa Mungu wewe Yusufu, achilia, mambo ili ambayo umwone aliweza Mungu. kuyapitia, Achilia, ndugu zake hawakujua kwamba achilia, anaweza wewe kawa waziri mkuu. achilia, ili Lakini umwone Yusufu Mungu. aliwasamehe ndugu zake. Nikikumbuka habari ya ule mwanamke Msamaria alipomkuta Yesu pale kisimani, Bwana Yesu akaweza kumwambia, ulikuwa na wanaume watano na wasita sio wa kwako. Yesu alimsamehe yule mwanamke. Ndugu yangu, na wewe samehe wote waliokukosea. Utawaweka moyoni mpaka lini? Hapa nakujilipishia kisasi. Neno la Bwana linasema kisasi ni cha Bwana, na wakati unamwachilia ndipo ataziona baraka za Bwana. Yabebe wewe, Yabebe mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. mama Yabebe mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. Yabebe Mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. mama Yabebe mapungufu ya mwenzio. Samehe ili umwone Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Neno samehe ni neno ndogo, Ijambo harira ni jambo rito, lakini ni neno kubwa. ariko ni jambo rinini.
Kuna baadhi ya watu hariho abantu wako makanisani bari mu mashengero wanaimba, bararirimba wanahubiri, bakavuga ubutumwa wanafunga na kuomba, bakisonzesha bagasenga, lakini msamaha. ariko imbabazi. Haleluya. Nafaka nikijiangalia mimi Esperance, mpora ndiraba ubwanje, ninapojiangalia ndiravye na kutafakari nkiyumvira mambo ambayo ibintu ndugu zangu bene wacu walionitendea, bangiriye, niliteseka sana moyoni mwangu. Mimi narababajwe mu mutima cyane. mzazi aliyekuzaa, umubyeyi yakubyaye akukatae akakwihakana sababu ya kubaki bila mikono na kubera ugumye atamaboko atamaguru, hadi ndugu zangu gushika bene wacu walikuwa mbali na mimi, bari kure yanje, wakasema huyu ambaye amebaki bila mikono atu yagumye atamaboko na amebaki bila mguu mmoja akaguma atakuguru kumwe atatutesa, azotugora. bora Ni vyiza angekufa moja kwa iyo moja, yari gupfa rimwe na rimwe, asirudishwe tena duniani. ntagarukanwe mu isi. Kwani ana mafaa gani? None afise inyungu nyabaki? Kwa hiyo mimi nikizungumzia neno msamaha, rero ariko avuga ijambo imbabazi, mimi naielewa vizuri, genda itahura neza, sababu wote walionikosea kubera bose bangiriye nabi mpaka kesho na kuendelea, guhera ejo no kubandanya, nimewaondoa moyoni mwangu mimi. narabakuye mu mutima wanje. Na ikiwa naona leo niko hivi jinsi nilivyo, nimba ubona meze uku nk'uko meze, ni kwa sababu siwaweke watu moyoni. ni kubera ntashira abantu mu mutima inzigo. Na wewe unaposamehe, rero nawe niwaharira, Mungu wa mbinguni Imana yo mwijuru hata kosa badilisha maisha yako. ntabura guhindura ubuzima bwawe. Wanaweza kuona leo haufai, barashaka kubona munsi nta kamaro lakini ufise, unaposamehe, ariko uhariye kesho watakuona kwa wasamaha. ejo bazokubona uri akamaro. Tukikumbuka habari ya Yusufu, twibutse inkuru ya Yosefu, ndugu zake hawakujua bene wabo ntibari bazi kwamba anaweza akaitwa waziri mkuu, yuko yohamagawe ngo umushikiranganje, lakini Yusufu ariko Yosefu kwa kusamehe ndugu zake, mu guharira bene wabo, Yusufu aliinuliwa, Yosefu yashizwe akawa hejuru, waziri mkuu, acaba na umushikiranganje, ndiye akawa msaada abanye akabifashanyo kwa ndugu zake kuri bene wabo waliomkataa. bamwanse. Na mimi sina mikono miwili nanjye n'amaboko na abiri sina mfise, mguu mmoja, nta n'ukuguru kumwe mfise, ndugu zangu, ariko bene wanje, wazazi wangu ababyeyi banje walionikataa, abanyanse, maumivu, ububabare, mateso amagorwa niliyopitia naciyemo kipindi kile, icyo gihe Bwana ameyaondoa. Imana yayakuyeho. Sasa leo naishi na mama yangu nyumbani rero kwangu. ubu unyabanye na nyina muhiriwe, Kama ni nguo, nimba ari impuzu, kama ni kiatu, nimba ari kirato, mimi namwambia mama chukua, we aramubwira ati mama Na tora uvae. kandi wambaye. na wewe siku ya leo nawe uno munsi namwamini Bwana Yesu, ndizeye mwami Yesu, usione kama nakuchanganya. ntibaze ko ndakuzazaniye. Somo ya mateso icigwa na somo ya c'amagorwa msamaha, n'icyo guharira kuona na vichanganya. byo ukubona ndabivanze. Unajua urazi kuna watu wanapitia mateso hari abantu baca mu magorwa sababu ya kutokusamehe, kubera badaharira, lakini ukisamehe, ariko niwaharira namwamini Mungu ataondoa mateso yako. ndizera Imana izokura ayo magorwa. Sababu mimi nilikuwa sipati nguo ya kuvaa, nilikuwa shida kuranya kupata nguo ya umwambaro kuvaa. yambara yari ingorane, Lakini toka nimesamehe, ariko kuva igihe ahariye, hii nguo sijui bei yake kama ni ngapi. iyi munsi yambaye ntayisi beyi ko arangahe. Sababu ya nini? kubera iki? Yesu amenivika. Yesu yaramwambitse. Mateso ya kuvaa kwa shida, amagorwa y'ukwambara bigoranye, Yesu ameyaondoa. Yesu yarakuyeho. Lini ningefahamiana na Aline? N'iryari twari kumenyana, ariko kubwa Yesu Aline anakuwa ndugu yangu. mbaye mwene wabo. Hivi sijisikii upweke. Ubu ntiyiyumva ngo ari wenyene, arafise mwene Na wao wabo. waliyepo nawe uri hano ni wowe uri nshuti yanjye. mchungaji na mke wake umwongere n'umugore we ni wazazi wangu katika Yesu Kristo. n'ababyeyi banje muri Yesu Kristo. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu, nawe mwene wacu, siku hii ya leo uyu munsi wa none naona mateso yako yanaondoka. ndabona amagorwa yawe avuyeho. Haleluya. Amen. Nakumbuka ndibuka kipindi fulani, igihe runaka, ilikuwa mwaka hari umwaka 2000 ibihumbi bibiri
na 15 na 15 nikawa nimeondoka mbandagiye kwenye mji wetu wa Goma, mvuye Goma hapo Kongo. aho muri Kongo, Nikawa najielekeza bandiko ndasha ndani ya mji wa Lubumbashi. mu gihugu cha Lubumbashi. Ila Lubumbashi inapatikana kironyeka ndani ya nchi ya Kongo, mu gihugu cha Kongo nyene. Kwa hiyo nilipokuwa nahubiri habari njema ya Rero Yesu, ndiko ndabwiriza ubutumwa bwiza, nikawa naambia watu norambwira abantu kwamba mateso ambayo yameyapitia, amagogwa waciyemwo, yuko Mungu siku ya leo hari Imana uyu munsi anaenda kuyaondoa, agiye kuyakuraho, anaenda kuyaondoa. agiye kuyavanaho. Kipindi kilipofika Igihe kigeze ya kuombea watu, cyo gusengera abantu, nikaona ndabona wababa wa 6 abapapa na 6 wamama 8 n'abamama 8 wanakuja, wako wanalia, bace bararira, wako wanalia. baza bararira. Nikawambia kuna nini? Ndababaza ati hari iki? Wakaninongoneza sikioni, baca bambwira mu gutwi, wakanambia hivi, bambwira ati sisi tuna mateso. ati twe dufite amagogwa. Nikawambia muna mateso gani? Ati mufite amagogwa nyabaki? Mmoja kanambia, umwe arambwira, maeneo tunakoishi ahantu tubaye kuna kijana mmoja hari umusore umwe ambaye ariwe ametutesa. atuteye amagogwa. Kazi yake ni kuvunja mlango, igikorwa cye ni kumena urugi, anaiba chochote kwenye nyumba yake, akaca yiba icyo abonye mu nzu. ukuwa usipokuwa, uhabe ntuhabe, anakutishia wewe akaca kugira iterabwoba, anachukua akaca tora, na anakuambia ukikohoa tu akakuwa ati niwacira gusa na kuua, chanda kwica. Unasema chukua unachotaka, ati twari dushaka, na anaondoka. akaca genda. Asipokukuta, atagusanze, kila atakachokuta kwenye nyumba yako itazosanga mu nzu yawe anachukua acagitwara, na anaondoka. akaca genda. Watu waliteseka, abantu barababaza, walipitia yale mateso baca muri ayo magogwa. kwenye ile mkutano wa Injili, muri icyo gikorane cy'imvugabutumwa, waliposikia miujiza bumvise ya ibitangaza watu kuokolewa, y'abantu ya gukizwa, watu kupona y'abantu gukira, na kufunguliwa, abantu kubohoka, wakasema na sisi ati natwe haya mateso yetu aya magogwa yacu tunayapeleka turayajanye kwa huyu mtu wa Mungu, kuri uyu muntu w'Imana, ayapeleke mbele ya Mungu, ayatwara imbere na y'Imana. sisi Mungu natwe Imana atuondolee huyu mtu ndani ya maeneo yetu. adukure uyu muntu aho tubaye. Walipokuja na kuyasema, bace bakumbwira, nikawaambia kwamba ndababwira yuko tunaamini kwamba Yesu turizeye yuko Yesu anaweza. ashoboye. Mwingine akasema, umwe ati tunajua, ati turazi, lakini mimi ariko jewe nataka kuuza nyumba yangu, shaka kudanaza inzu mimi yanjye, nimechoka. je ndarushe. Na huyu kijana n'uyu musore ukisema umuue, tuvuze umwice, nyuma yake kuna wengi inyuma yiwe hariho ambao benshi ameungana nao, bo bifatanya hamwe. bora mimi niuze nyumba yangu. rero je nopfuma ndandaza inzu yanjye. Nikamwambia hautauza. ndamubwira ati ntuyidandaza. Yuko Yesu hariho Yesu anayeona mateso abona amagogwa unayoyapitia. muriko mucamwo. Kwa hiyo muda wowote rero igihe cyaco cyose usiyofikiria, utiyumvira, Bwana Yesu umwami Yesu anaenda kuyaondoa agiye haya kuyakuraho mateso ayo yetu. magogwa yanyu. Nikaomba, ndasenga, nilipowaombea mejeje kubasengera, wakaondoka. baca baragenda. Ilikuwa ni siku ya 3 ya mkutano, hari umunsi ugira 3 w'igikorane, siku ya 4 umunsi ugira 4 nilipomaliza hubiri, mejeje kubwiriza, kabla siyaondoka madhabahuni, narava ku gicaniro, nikasema jamani, ndavuga ati bene data, mtu ambaye hayamupa Yesu maisha yake utara Yesu ubugingo, aje haraka nimwombee. niyihute ndamusengera. Ule kijana anayesumbua watu ujya musore yagora kwenye abantu yale maeneo muri kijya gice, alikuwa wa kwanza. niwe yari uwa mbere. Wale wanaoishi kwenye yale maeneo ababa muri ako gace nao walikuwepo, nabo bari bahari, wakasema ati ha, hii ni usani, ati ubu n'ubusani, anadanganya tu mtu wa Mungu. ariko yenda umuntu w'Imana. Unafikiri hapa kuna kuokoka? wibaza hariho gukizwa? Mtu alibaka kwanza mtoto wao, umuntu yafashe ku ngufu umwana mtu wanje, na mwingine anaeleza alibeba vitu vyake. uwundi nawe ngo yatwaye ibintu Huyu ni byanje, muongo. uyu arabeshe.
kijana nikamsalisha sala ya toba. umusore ndamwatuza. Nakumbuka ile siku ndibuka ujya munsi kuliokoka watu 28 hakishishwe abantu 28 akiwamo na huyu kijana. harimwo n'uyu musore. Nikawa nimemaliza ile siku ya 4. Chandarangiza uwo munsi wa 4. Watu wakaondoka. Abantu barataha. Ijumaa Kwa gatanu alikuwa wa kwanza kwenye ile uwanja wa mkutano. yari wa mbere gushika aho twagirira igikorane. Wakati ya kuambia watu igihe cyo gusengera abantu naye akaja na waraza akasema, mtumishi wa Mungu, ati mukozi w'Imana, naomba niombee ndashaka unsengere kwa kuwa Mungu ameniokoa kubera sasa, Imana yanyijije rero aondoe na roho akuremwo rero ya impemu wizi y'ubusuma na ya ubakaji. no gufata ku nguvu. Yesu akae ndani yangu kweli kweli. Yesu yicare muri ishe vy'ukuri. Nikamwambia kijana Ndasengera umusore pamoja na watu wengine, hamwe n'abandi bantu wakarudi. baragenda. Mkutano tukaumaliza wa wiki nzima. Igikorane turakirangiza chindwi yose. Nilipoondoka ngiye nikawa najielekeza ndiko ndasha ndani ya nchi y'igihugu ya Zimbabwe. igihugu cha Zimbabwe. Kule wakajua hariya baca kwa bamenya kuwa nimeondoka kubera ngiye na huyu kijana n'uyu musore hataonekana tena. acasura kuboneka. Lakini jambo la ajabu ariko igitangaza na shuhuda mpaka kesho n'igishinga nayo gushikecho inaendelea pale Lubumbashi, kirabandanya i Lubumbashi, maeneo ya Kilobelobe, ahantu bita Kilobelobe. ule kijana mpaka sasa ujya musore kugeza ubu amekuwa mtumishi mzuri, yabaye umukozi w'Imana mwiza, tena amekuwa mwimbaji, kandi yabaye umuririmbyi, anaendelea. arabandanyisha. Mateso yameondoka kwa wale watu. amagorwa yavuye kuri bajya bantu. Ule mtu hakuuza tena nyumba yake, ujya muntu ntiyagurishije inzu yiwe, wanaendelea kusinzia kwa amani baguma bajya na wanaamka neza kwa amani. kandi bakavyuka neza. Kwa hiyo na wewe mtu wa Mungu, nawe muntu w'Imana, amini siku ya leo izere uno munsi Bwana Yesu Kristo umwami Yesu Kristo aliondoa yale mateso yakuye ajya pale magorwa Lubumbashi, yaje i Lubumbashi, maeneo ya ahantu ha Kilobelobe. Kilobelobe. Amini jioni ya izere leo uno munsi na wewe mateso nawe yako amagorwa yawe ya magonjwa y'indwara ya kukosa yo kazi, kubura akazi, Yesu anayaondoa. Yesu arayafanyeho, Yesu anayaondoa. Yesu arayafanyeho. Amini, izere amini, izere Yesu yupo hapa, Yesu ari hano atakutendea. arakugirira neza. Haleluya. Jana ile ejo kaweza kuambia watu wa Mungu, shoboye kugira abantu b'Imana mikono hii ata amaboko iliyokatika yacitse na viganja vya mikono ata biganza mfise vikazikwa. birahambwa. Huu ni mwaka wa 27. uyu ni umwaka wa Sijui 27 vilikozikwa. sinzi aho byahambwe. Kipande cha mguu igihimba c'ukuguru sijui sinzi kilikozikwa. aho cahambwe. Mwanangu aliyetoka tumboni umwana yavuye mu wa nda miezi 6 w'amezi na 6 wa miaka 2 n'uw'imyaka 2 na wengineo wote n'abandi bose tulioripukiwa na bomu. baturikanywe n'iryo Sijui bombo. kaburi yao iliko, sinzi aho imva zabo lakini ziri, mikono yangu ariko amaboko yanje imefufuliwa yarazutse katika ulimwengu wa roho isi y'imwemu ambayo watu iyo hawaoni. abantu batabona. Jana hiyo, jana hiyo ejo hahise nilichana nyele, narasokoje umushatsi, nilichana nyele, narasokoje na umushatsi. siku ya leo uno munsi niliahidi watu nasezeranya abantu kwamba yuko nitapiga simu. ndaterefona. Nakumbuka kipindi ambacho ndibuka igihe nilikuwa nalishwa chakula, bangaburira, nilikuwa kwenye mateso, nari mu magorwa, natamani nikatonge kubwa, nkashaka bambegere bunini, lakini wananipa katonge ariko kadogo. bakampa gato. Namwambia mume wangu ongeza ugali, nkabwira umugabo ati nyongerereza ubugari di, analeta tena kadogo. agasura akampa gato. Nikawa nasema camvuga n'ukuri, siku gani haya mateso nitayapona ya kulishwa chakula? n'iryari nzova muri amagorwa yo kungaburira. Lakini Bwana wa mabwana, ariko umugabo w'abagabo, wakati na saba sikufikiria, igihe isaha n'umunsi mimi niyumviriye, mwenyewe nikashika kijiko, jewe ubwanje ndifatira ikiyiko, nikazua chakula, ndayora imfungurwa, nikala. nkirigaburira. Mume wangu aliponiletea simu mara ya kwanza, umugabo wanje anzaniye telefone ubwa mbere, nikakasirika, ca ndashavura, sura kabadilika.
mwishusho harahinduka. Moyoni mwangu nikawa nasema, Umutima chamfuga. huyu mwanaume hajui kama sina mikono. None uyu mugabo ntazi ko atamaboko afise. Analeta simu ndaitumia namna gani? Rero nzaniye telefone ndayikoreshe gute. Lakini moyoni mwangu Ariko muri jewe nikawa nasikia sauti nasema na mumvishwe rimbwira mimi ni Bwana Mungu wako. ati je ndi Imana uhoraho. Niliona mateso ya Waisraeli N'abanyamagogo na y'Abisirayeli nikawaokoa. kandi ndabakiza. Na wewe amini kwamba jinsi ulivyo wewe ni mtu mzima. Nawe izere umenye kumeze uri muntu muzima. Na nitakuwezesha kupiga simu. Kandi nzagushoboza gutelefona. Nikashika simu. Chamfata telefone. Tena hii simu ya batoni. Kandi iyi simu y'amatushe. Nikaanza minya mwenyewe naandika message. Amatushe nkandika chenye message. Nikaanza piga simu. Nangura gutelefona. Mume wangu akiwa kazi nikamwambia utakaporudi tununulie ndagaa. Umugabo wanje ari ku kazi cyanda mu telefone ati ni wagaruka tugurira indagara. Aliporudi akaniuliza, Agarutse arambaza, nani alikufundisha simu au ni nani alipiga simu wakati ulisema nilete ndagaa? arambaza ati ninde yakwigishije telefone cyanye ninde yanerefone igihe wambya ngo nzani indagara. Nikasema ni Roho Mtakatifu. Cyandambya ati ni mwe muyera Ambaye ni Mungu. ari we Mana. Akanambia piga. Arambya ati telefona. Nikachukua simu. Fata telefone. Mimi mwenyewe nikatafuta jina lake kwenye simu nikamupigia. Ndarondera nimero kuri telefone cyanda mu telefone. Mume wangu akasema, umugabo wanje acavuga, tutakuwa tunatubu kila siku mbele ya Mungu. ngo tuzama twihana iminsi yose imbere y'Imana. Mungu akwe na tusamehe. Imana izazi tubabarira. Umeweza na kupiga simu. Urashobora no gutelefona. Kwa hiyo jana nikaprometre watu, nikaahidi watu. Rero tucensezerana abantu ndababwira kwamba siku ya leo nitapiga simu. ati no munsi ndatelefona. Na kesho waniletee pasi ya umeme. Ejo bazonzanira ipasi y'umuyaga nkuba. Nitanyosha nguo. Zogorora impuzu. Naomba nipe simu mwanangu Josephine. Jose, fasha telefone. Hallelujah. Amen. Naomba mtu mmoja ataje namba yake. Ndashaka Sitatoa ya umuntu kwangu umwe mimi. kubera simvuga iyiwanje. Lakini mtu ndiye ataje ya kwake. Umuntu umwe avuga nimero yiwe ndamutelefone. Nani atasema huku baba? Wewe ukinipa si watasema nina simu yako. Wewe uyimaye barambira ati warayimaye. Watasema baba alimuita, kwani walikuwa na wasiliana na mwana gani? Ngo bahora bavugana gute? Hapo hapo wakupe na maiki watu wasikie. Aho nyene bagwe na mikrofone abantu bumve. Fungua simu yako. Ugurura telefone yawe. Nasema hivi, simu yako ushike mkononi. Fata telefone yawe kukuboko. Ili nitakapokupigia kugira ninagutelefona unabamiza kwenye maiki. Ukachushira kuri mikrofone. Subiri dada. Sitini na moja 89 80 combien? 89, ok. 84 67. Tiari, bamiza maiki kwenye simu. Weka simu hivi, bamiza. Sile nasone watu hawasikie. Mwambie bamize. Mimi mwenyewe nimekata. Sababu hayaelewa jinsi niko naongea. Nimeisha kata. Mwambie yani akutanishe maiki ya simu na mikrofoni.
Tayari mimi napiga. Ara telefone. Iko vibrere, mtu mwingine anipe simu namba ya kwake. Stini na ngapi? 400 69 427 005. Wakupe maiki. Uifungulie kabisa, usibane sauti. Nipige. Kwa nini watu hawanielewe? Acha tuendelee. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana ameyaondoa mateso kwangu ya kulishwa chakula. Imana yangu yakuya amagogo wajoko bamfungurira. Bwana ameondoa kwangu mateso ya kuogeshwa na mtu mwingine. Imana yangu ya amagogo yuko banyosa. Bwana amenionekania. Imana yanyiyeretse. Mimi niliyekuwa najisaidia Yewe narifasha kitandani, mu gitanda, haja kubwa na haja nagira ndogo, umwanda muto n'umwanda mukuru, lakini Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mw'ijuru amenitumia mguu yandungikiye ukuguru toka Marekani uva muri Amerika mpaka nyumbani kwangu. gushika muhiriwe. Ilikuwa kuaje? Byari bimeze gute? Utasikia kesho, Uzovyumve ili tukomboe muda kugira ducungure na umwanda, tuendelee pale tulikoishia jana. hama tubandaniriza twarejo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo amini, siku ya leo ni siku yako. Izeru n'umunsi wawe. Hapana sema ni siku ya Aline. Hapana ngo n'umunsi wa Aline. Sema ni siku yako ya ati n'umunsi uponyaji. wanje wo gukira. Sema ni siku yako ya kufunguliwa. ati n'umunsi wanje wo kuboka. Sema ni siku yako ya kuvuka. ati n'umunsi wanje wo Sema ni kushabuka. siku yako ya kufika sehemu n'umunsi wanje wo gushika ambapo ahantu alikuwa haujafika. aho utari bwashike. Bwana anaenda kufikisha. Imana igiye kuhagushitsa. Mateso yako yanaondoka. Amagogo yawe Kulia aravuye. kwako kunaondoka. Ukurira kwawe kuravuye. Maumivu yako Ububabare yanaondoka. bwawe buravuye. Kwa jina la Yesu Kristo wa Izina rya Nazareti. Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Hey. Jana nikaambia watu wa Mungu, Ejo nabwiye abantu b'Imana, wakati nimefufuliwa igihe nazuka kwa jina la Yesu Kristo, n'izina rya Yesu Kristo, baadhi ya watu abenshi walianza kusema, batanguye kuvuga je, ni kweli ngo n'ukuri au ni cyangwa uongo? n'ukubesha. Ndipo Bwana wa mabwana Niwe Umwami w'abami akaniletea neno lake acanzanira ijambo ryayo, ambalo ni kwenye kitabu cha Luka ariko ari mu gitabo cya sura ya Luka 18 18 mstari wa 27 umurongo wa 27 kwamba uambie atubabwire wasishangae nibatangare nimeyafanya haya nakoze ibi ili nijitwalie utukufu, kugira ngo n'icubahiro, ili nijitwalie kugira ngo utukufu. n'icubahiro, Waambie wasome. wabwire abasome Waliposoma kandi ujye neno la gusoma Bwana ijambo linasema ry'Imana riravuga lisilowezekana kwa ati wanadamu birashoboka ku bana kwa b'abantu, Mungu ku Mana inawezekana. birashoboka. Kawashuhudia watu wa Mungu Ndabashingira abantu b'Imana wakati naifanya kazi ya igihe Mungu nkora igikorwa pale cy'Imana Tanzania, ari Tanzania, maeneo ahantu panapoitwa hitwa Kakola, Kakola, watu waliishi abantu babaye ndani ya shimo mu kinogo muda wa siku umunsi w'iminsi 41, 41
wakiwa wamefukiwa kifusi, bari bafutswe n'ivu, walikuwa wanachimba dhahabu, bariko bimba inzahabu, ndipo kifusi kikakatika. niho iryo vu ryaciye ribagwako. Watu wa kwanza waliokolewa, abambere barabakishije, watu wa pili waliokuwa wamepeleka msaada, abakabiri bari bagiye kubafasha, waliokolewa baada ya siku 41. babakuyeyo iminsi 41. Shimu ya urefu wa meta 115. mu burebure bw'115. Kaambia ndugu zangu jana, ejo nababwiye, nani binadamu aliyewalinda kwenye shimo? ninde umwana w'umuntu yabazigamiye hariya? Nani aliwapelekea chakula kwenye shimo? ninde yabashiriye ifungurwa hariya? Hayupo. nta n'umwe. Mungu ni Mungu, Imana ni na Imana, atabaki kuwa Mungu kandi milele na izaguma ari milele. Imana ibihe byose. Nadhani ni pale tuliishia, nibaza ko ari ngaho twagarukiye. kwa hiyo tunaendelea. rero turabandanyije, Tunaendelea na ushuhuda. tubandanyije n'igishinga nawe. Wakati ile muujiza imetendeka, ikico gitangaza gikoretse, madaktari wakaokoka, abadokteri barakizwa, wagonjwa wakapona, abagwayi barakira, na watu wakaokoka. n'abantu barakira. Baada ya hapo, hanyuma y'ivyo nikanyanyuliwa mimi, candaterurwa jewe, nikapelekwa candatwagwa ndani ya chumba mu cumba cha upasuaji. cha operasyo. Nilipopelekwa kwenye kile chumba, mwawe muri ico cumba ndipo madaktari niyo abaganga wakashona ulimi baca bashona ururimi ambao ilikuwa imepasuka mara bari mbili, rusadutse kabiri, wakashona na mdomo baca bashona n'umunwa ambao ilikuwa imepasuka mara mbili, wari usadutse kabiri, wakashona na mikono baca bashona n'amaboko kama vile unavyoiona. nk'uko uyabona. Wakaja baraza wakashona upande wa mbavu, baca bashona imbavu, mifupa yote, amagufa yose. kunyanzi Mungu Imana umubumvyi alirudisha. yayisubisheho. Madaktari walishona ni ngozi tu. abadokteri banshanye urushato gusa. Walipofika kutumbo ya kwangu, bashitse ku nda yanje, wakavuta nyama ya huko bakwega inyama na zino, kuvuta na ya huko, bakwega n'izino, tumbo imekuwa kidogo, inda ikibantu, ikashindikana, birananirana, ikabidi wakate nyama bica bisaba ko baca kwenye inyama mguu wa kushoto, ku itako ry'ububamfu, nikawekwa kilaka. canshirwako ikiraka. Baada ya kukutanisha hiki kilaka, bamaze gushira ico kiraka, wakaja wakamalizia kufunika. baca baza bagifukino. Baada ya kushona tumbo, badoje kushona inda, inatakiwa washone na hiki kipande cha mguu. bisaba ko banshona n'igihimba c'ukuguru. Hii nyama iliyokuwa imesimama, inyama yari ihagaze, wanataka wafunike hii mfupa. bashaka bafuke Hii mw'igufa, nyama ikagoma. inyama ikiranka. Madaktari wakasema, abaganga baravuga, huyu Bwana Yesu Kristo uyu mwami Yesu Kristo, aliyefufua huyu mwanamke, Yesu uyu mugore, yeye mwenyewe we bwiwe atashurulika na mguu. azitwararika uku kuguru. Mungu wa mbinguni ashukuriwe. Imana yo mwijuru yagicurayo. Baada ya miezi 9, amezi 9 mguu ambayo walishindwa kushona madaktari, ukuguru abaganga bananiwe Bwana gushona, Yesu alinijia umwami Yesu yaraje siku ya Ijumaa umunsi wa gatanu saa 5 ya mchana, saa 5 z'umurango, akagusa huu mguu acankora ku na kuguru, mguu ikapona. ukuguru kurakira. Kwa hiyo hii kovu ya hii mguu rero inkovu y'uku kuguru na hizi kovu ambazo watu walishona n'inkovu abantu bashonye ni tofauti ziratandukana na hiki kipande cha mguu ambacho Yesu alishona. n'iki gipande c'ukuguru Yesu yishoneye ubwiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, rero muntu w'Imana, baada ya madaktari kunishona, inyuma y'abaganga kunshona, nikawekwa canshigwa ndani ya mu chumba cumba cha wagonjwa mahututi, c'indembe, kwa Kifaransa mu Gifaransa chumba cha wagonjwa mahututi mu cumba c'abagwayi b'indembe, wanasema ni salle de reanimation. ngo ni muri reya. Ni mule niliwekwa. naho yashizwe, Nilipowekwa humo, ashizwaho sikujua kama imekuwa ni siku ya ngapi. ntiyarazi ngo ni umunsi ugira kangahe. Nikaisikia sauti kanijia, canumva ijwi riraje, ikanambia mimi, iramubwira mwanangu, ati mwananje, mwanangu, mwananje, usiogope, ntutinye, niko pamoja nawe. ndi kumwe nawe. Baada ya kusikia hiyo sauti, nejeje kumva iryo jwi, nikaona ukuta, camba ni igihome, ukuta mrefu sana, igihome kirekire, kutoka chini kuva hasi kwenda juu,
gushika hejuru. Sikujua ilikuwa ni heka ngapi. Sinamenya ngo ni birometero Kwa kuwa bingahe. sikuona mwisho wa ile ukuta. Kubera sinabonye iherezo ryayo. Upana wake Ubwaguke bwayo. sikuanza kuona mwisho wake. Sinabonye iherezo ryayo. Hii ukuta Ico gihome ilikuwa inang'aa. carakayangana. Utafikiri ilijengwa na dhahabu. Umengo cubatswe mu zahabu. Nilipoendelea kuitazama, Ndiko ndayiraba. ghafla Mu kanya gato. nikaona kiganja cha mkono. Cambona ukuboko. Kikaja taratibu. Kiza bukebuke. Kikaja taratibu. Kiza buhoro buhoro. Kikaganda pale kwenye ukuta. Kica gifata kuri ico gihome. Kipi kilichotokea kwenye ukuta? Ni kiki cabaye kuri ico gihome. Utasikia kesho. Tuzovyumvesha. Tusome neno la Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tutasoma neno la Bwana Turasoma ijambo ry'Uhoraho katika kitabu cha Nahumu mu gitabo ca Nahumu sura ya kwanza igice ca mbere mstari wa 9, umurongo w'9 ambaye amepata tusome. waharonsa dusomere. Karibu kwa mtu wa Mungu ambaye amepata asome. 1 mstari wa 9. Nahumu 1 umurongo w'9. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha basi mateso. Rudia tena. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso haya, hayatainuka mara ya pili. Amen. Haleluya. Soma katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 Kuvayo igice ca 3 mstari 1 wa 17. umurongo 1 wa 17. Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Kanani na Muhiti na Mwabushi, nchi ijayo maziwa na asali. Amen. Tuombe. Dusenge. Baba, katika jina la Yesu Kristo Data mwizina ja Yesu Kristo Nazareti. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, Uwera mana Israeli. asante kwa jioni tena ya Urakoze leo kuri no mugoroba ambayo ameweza ari kutuleta ushoboye kutusana ndani ya kanisa lako. muri iri torero. Bwana Yesu, Mwami Yesu utusaidie. udufashe. Bwana Yesu, Mwami Yesu utuponye mateso yetu udukize magogo kwa yacu jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu Mimi Kristo. ni binadamu Jewe ndi umwana w'umuntu kama ndugu zangu nka bene wacu walioko mahali bari hapa. hano muri iki gice. Sina dawa yoyote Nta muti wari ya wose kuweza kuwaponya, wonashobora kubakiza, lakini wewe Kristo ariko wowe Kristo ambayo umeniponya, wewe wanyishishe umeponya na wengine, wakishishe n'abandi onekana mahali hapa na uri kwa hano kuhudumia ndugu kugira ngo yangu, ukorere bene kwa kuweza wacu kumponya kugira ngo bakize aliyeko mahali uri hapa hano kwa jina la Yesu mu izina Kristo. rya Yesu Kristo. Kila nguvu za giza Buri ngoma za walozi na z'umwiza wachawi abarozi bose za kuleta mawazo zo kuzana ibyiziro yasiyofaa bitabereye taweka mahali hapa biri hano kwa jina la mu Yesu izina Kristo. rya Yesu. Nyinyi wakuu wa anga, We abakuru b'ibirere wachilia mahali hapa muri hano kwa hantu mamlaka mu ya bushobozi damu ya Yesu n'amaraso Kristo. ya Yesu Enyi Kristo. wachawi Emwe barozi unaoleta usingizi, muzanitiro toka mahali hapa, mfano hano waharibiwe kwa mwononekare damu ya Yesu mu Kristo. maraso ya Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini Dusenze kwa twiseye jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Komera Imana amashi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nikitafakari mimi Esperance, Ndiko ndiyumvira rya Esperance kipindi igihe ambacho watu wanachopitia, abantu barimwo bacamwo, baadhi ya wengi abenshi wamepata mateso bagize amagorwa sababu ya kutokutii. kubera kutumvira. Mimi nikiwa mojawapo, Je ndi umwe wabo. kipindi ambacho nilikuwa sitii Mungu Igihe numvira Imana na kutokutii mchungaji wangu, no kutumvira umwongere, nilikuwa naishi maisha ya tabu. nabaye mu buzima bugoye. Kuvaa kwangu ilikuwa shida, Kwambara byari ingorane, kula kwangu ilikuwa ni shida, kurya kwanje byari ingorane,
cyane hata mimi Esperance, yewe Esperance hata muda ya kuomba n'igihe cyo wala gusenga ya kusoma neno cyangwa yo gusoma ijambo haikuwa ndani yangu mimi Esperance. n'ibyari muri jewe. Mateso niliyopitia, Amagorwa naciyemo, nilikuwa mwizi nari gisuma wa kuiba sombe wo kwiba isombe, au kisamvu kwa Kiswahili cha Tanzania, wo kwiba isombe mshamba ya watu. mu murima w'abandi. Mimi nilikuwa mwizi Je, nari gisuma wa mchicha w'irengarenga kwenye bustani za watu. mu mirima y'abandi. Mimi Esperance, Ye Esperance nilikuwa na mateso nari mfise ya amagorwa madeni kibao y'amadeni y'ubusugi ya pesa za watu. y'amahera y'abandi. Nilikuwa nafanya Nagira nikichukua biashara ya mtu fasha urudandazwa na kwenda rw'umuntu kuuza sokoni, agenda kubidandaza, sikuwa nafanikiwa. sinaroranirwa. Sababu gani? Kubera iki? Kanisani Mu rushengero nilikuwa mwizi wa fungo la kumi, nari gisuma c'ikigira 10, ahadi kwa kazi ya Mungu isezerano mu bikorwa bila vy'Imana kutimiza, ntabishitsa, kusema uongo, nkabesha, mtu wa kiburi. umuntu w'ubwibone. Lakini mimi Esperance, Ariko je Esperance toka nimemrudia Bwana kuva nagaruka na kusema iyoraho Baba no nisamehe, kuva data marira sitarudia tena sinzosubira yale kandi maisha kurya buzima niliyokuwa naishi nahora mbamwo kipindi cha nyuma. igihe cy'inyuma. Hakika Vy'ukuri Mungu wa mbinguni Imana yo mw'ijuru ameniondolea yarankuriyeho mateso. amagorwa. Kama vile mateso gani? Nk'amagorwa yahe? Mimi sio tena mwizi wa fungo la 10. jewe ubu sinkikiba ikigira 10. Sasa Mungu rero Imana amenifanikisha yaragize kwenye kondoranirwa uimbaji. mu buririmbyi. Nimetoa CD 4 maze gukura CD zine ambazo ziko tofauti zitandukanye na video yake. kandi n'amavideo yazo. Sababu gani? Kubera iki? Sio tena mwizi wa fungo la 10. Sindi umusuma w'ikigira 10. Nimemwona Mungu kwa jambo hili. narabonye Imana muri ubwo buryo. Mimi Esperance, jewe Esperance maisha ya mateso ubuzima bw'amagorwa niliyokuwa naishi nahora ya mbamwo, kulala kwenye nyumba ya nyasi, yo kuryama mu nzu nyumba y'ibyatsi, ya kuvuja. inzu iva. Bwana ameniondoa kwenye nyumba ya nyasi, Imana yankuye muri iyo nzu niko y'ibyatsi, sasa kwenye nyumba ya bati. ubu rero ari mw'ibati. Namwamini Mungu wa mbinguni ndizeye Imana yo mw'ijuru jioni ya leo, uno mugoroba kama vile Bwana Yesu nk'uko umwami Yesu aliyoyapata mateso, yagize na amagorwa Yesu akasema na Yesu aravuga Eloi ati Eloi Eloi Eloi, lama sabakitani, mana yanje n'iki kikumebesheje? Mungu wangu, mbona ameniacha? Ni iki kikumebesheje? Alikuwa ameyasikia mateso, yari yumvise Alikuwa amagorwa, ameyasikia umubabaro, mateso. yari yumvise na umubabaro. mahali hapa N'ahantu kuna watu hari abantu wana mateso bafite ya amagorwa kukosa mtoto. yo kubura umwana. Kuna watu hari abantu wana bafite mateso amagorwa wanadaiwa deni ya pesa. babishuza amahera. Wengine wana magonjwa, abandi bafite indwara, magonjwa ya kansa, indwara za magonjwa ya kanseri, kisukari, indwara ya diabeti, magonjwa ya pressure. indwara ya tansi. Wameteseka barababajwe kwa miaka mingi, mu myaka myinshi, wametibiwa baravuwe na dawa wanayotumia n'imiti bakoresha imeshindikana. byananiranye. Lakini yuko ariko Mungu ari Imana aliyeondoa yakuyeho mateso amagorwa kwa yule mwanamke kuri ujya mugore aliyetokwa na damu yaragowe muda ubutinyama wa miaka imyaka 12. 12. Yesu yuko hapa Yesu ari hano kuondoa mateso yako. kubwa ingorane zawe. Wewe mwanamke, wewe mumama, kuondoa mateso yako. Wewe mwanaume, wewe mupapa, wewe kijana, wewe musore, wewe binti, wewe mwigeme, ikiwa mtu mmoja niba ari ananisikia, unyumva pigia Yesu makofi komera na Imana vigelegele. amashyi n'impundu. Haleluya. Nakumbuka mimi Esperance, ndibuka Esperance wakati nimetoka igihe nava ndani ya nchi yangu ya mu Kongo, gihugu cyanjye cya Kongo, nikawa najielekeza nkaba ndikonsha ndani ya nchi ya muri Burundi. iki gihugu cy'Uburundi. Palikuwa na mama mmoja hariho umumama umwe alikuwa na mateso yari afise amagorwa ya kuto kufatisha mtoto wake haraka. yo kudakwirikiza umwana wiwe n'ingoga. Akanikuta kwa mchungaji wangu Lambert, aca nsanga ku mwungere wanje pale Lambert nilikuwa nimefikia, aho nari nashikiye nikiwa niko nafanya kazi ya Mungu. ndiko nkorera ibikorwa vy'Imana. Akaja na kusema, araza avuga mtumishi wa Mungu, ati mukozi w'Imana, tumesikia habari zako numvise inkuru zawe kwamba uko hapa y'ukuri hano, na mimi nataka nanjye nshaka nipate mtoto, ndonka umwana, nipate mtoto, ndonka umwana, hebu niombe. usengera. Akapiga magoti, arapfukama nikaweka mikono juu yake, candamushaho ibiganza, akaondoka. aca Na aragenda. mimi nilipomaliza ile nanjye mkutano amaze ndani igikorane ya nchi hii, muri iki gihugu, nikawa nimeondoka.
ndagenda nikaenda ndani ya nchi yangu ya Kongo. canja muri Kongo. Niliporudi mara ya pili, Ngarutse ubugira kabiri, nilikuta huyu mama ananyonyesha. sasanga mama ariko aronsa. Jana nikaambia watu wa Mungu, Ejo nabwiye abantu b'Imana, yuko Mungu mahali hapa atari Imana hano, ambaye halinganishwi na pesa, atagereranywa n'amafaranga, ambaye halinganishwi na nyumba. atagereranywa n'inzu. Yeye ni Mungu Kwa ni na Imana atabaki kuwa kandi Mungu. azaguma ari Imana. Wakati mchungaji Lambert Igihe umwungere Lambert ametoka ndani ya nchi yake hii, avuye muri iki gihugu na mimi ciwe, nikawa natoka ndani ya nchi yangu, nanje mva mu gihugu canje, tukaongozana turajana kuelekea nchi ya Kenya. tugiye muri Kenya. Tulipokuwa naelekea huko Kenya, Tugiye muri Kenya, tukaenda maeneo tugenda hano panapoitwa Mombasa, hitwa Mombasa, kijiji fulani. mu gisagara runaka. Tumemaliza kutumika, Tujeje gukora, tukasikia sauti ya Bwana twumva ijwi ry'Imana inasema kwamba ivuga ngo mwende mfanye kazi ati yao. genda mukore igikorwa Tukawa canje, tumeondoka, kugira ngo tuba turagiye kwenda kufanya kazi ya Mungu gukora ico gikorwa kule c'Imana. tulipoelekezwa. Iyo twabongiye Tukaondoka, tuca turagenda tukaenda. turagenda. Tulipofika, Dushitse Bwana akasema na sisi, Imana ivugana natwe muangalie hapa. ati nimurabe hano. Kwenda kuangalia Tugiye pale, kuraba, palikuwa hari pamefukiwa hafutswe sufuria ya udongo. isafuriya y'ibumba. Sauti ya Bwana ikatwambia, Ijwi ry'Imana riratubwira uchimbe hapa, ati nimwimbe towe kilioko hapa, mukurikire na hano. watu wangu Abantu banje ambao wamepata mateso bagize kwa amagorwa miaka mu mingi myaka myinshi ndani ya mji huu, muri iki gisagara, nataka niwaponye yale shaka mateso. kubakiza n'amagorwa. Tukaita wa vijana, Duhamagara imisore, wakaja na majembe, bazana amasuka, wakachimba, barimba wakachimba. barimba. Walipochimba, Bamaze kwimba, wakafikia kukile kisufuria, bashika kuri iryo sufuriya, wakatetemeka, baracukumira wakatetemeka. baracukumira. Mchungaji wangu Lambert Umwungere wanje nikamwambia sogea, ndamubwira egera, mchungaji akasogea. umwungere aregera. Aliposogea, Amaze kwegera, akanyanyua kile kisufuria, aterura irya nkono, alipokichukua ayiteruye, mchungaji naye akatetemeka, umwungere sababu aracukumira zilikuwa nguvu za giza kubera harimo ubushobozi ambazo sio za bw'umwiza kawaida. zidasanzwe. Kile kisufuria Ya sufuriya tukakimwanga vyote duca dusuka vilivyokuwa byose kwenye ile sufuria byari ya muri irya udongo. nkono. Kwenda kuangalia, Tugiye kuraba, mulikuwa kichwa cha mtu, harimo umutwe w'umuntu, mulikuwa miti, harimo ibiti, mulikuwa na makucha, harimo n'inzara, mulikuwa na takataka mbalimbali. harimo n'umwanda w'uburyo bwose. Tulipoviona, Tubibonye, Bwana kanambia, uwari arambwira usiogope ati wanangu, nimutinye bane mimi banje, nimewatuma, nigenda barungitse, fanya kazi yako nimukore igikorwa sawa cyanjye sawa nkuko na jinsi nimewatuma. nkuko nabategetse. Tulipoambiwa hivyo, Tugiye uko, mimi na mchungaji jewe n'umwungeri tukasema tuombe. duti dusenge, Tukaomba, turasenga tukaomba. turasenga. Tulipoendelea kuomba, Tubandanyije gusenga, sauti ya Bwana ikatwambia ijwi ry'Imana kwamba riratubwira pale kwenye ule mji ati muri icyo kuna gisagara baba hari mmoja umupapa umwe ambaye kila mwaka ari buri mwaka anatoaka kafara ya watu, yamatanga ikimazi na cy'umuntu, huyu baba kandi uyo iko mupapa na zaidi arenza ya wanamke 4. arengeje afise Kwa abagore barenga ujumla, 4, walikuwa wanawake 6, muri rusange bari 6. na yale mateso Mungu akasema Ayo magogo Imana anaenda iravuga kuyaondoa. ati igiye kuyakuraho. Tulichukua mafuta Dufata amavuta tukamwanga kuile muti dusa kuri na kijya kukile giti, kichwa, kumbe muti inaweza shindwa kuwaka moto. kumbe igiti cyonanirwa kwaka. Tukachukua kibiriti tukawasha, Dufata ikibiriti turata, miti kakataa kuwaka. ibiti biranka kwaka. Tukamwomba tena Mungu, Dusenga Imana wewe ambaye umetutuma ati wowe wadutumye uifanye kazi yako hapa, ukore iki gikorwa hano, jisirishe, niwigaragaze, jisirishe Mungu, niwigaragaze Mana, ibiti iwake, ibi biti haya vyake, madawa iyi yewake. miti yake. Mara ya pili Bwa kabiri ile miti kawaka, ibiti biraka, ule mchawi alikuwa anakaa kukiti, ujya murozi yaricaye ku ntebe akadondoka chini. acagwa hasi. Mungu afananishwe na nini? Imana yogereranywa n'iki? Naambiaka ndugu zangu, Marambwira bene wacu tunaishi chini ya hii mbingu. ati tubaye munsi y'izuba. Nani mtu ameweka nguzo Ni mwe umuntu ashizeho inkingi kwamba hii wingu lisitufunike? ati iki gicu ntiryave kidupfuka. Nani ameweka nguzo? Ninde yashizeho inkingi? Samaki wanaishi baharini. Ifi ziba mu kiyaga. Nani mwanadamu amewapa pumzi ndani ya bahari? Ninde umwana w'umuntu
yabaye guhemera Wanyama amazi. wanaishi msituni. Ibikoko biba mu ishamba. Nani mwanadamu anawalinda huko msituni? Ninde umwana w'umuntu abizigamira mu Mungu ishamba? ni Mungu. Imana ni Na Imana. atabaki kuwa Mungu. Kandi izagumira Imana. Milele na milele. Ibihe byose. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni Imana mw'ijuru. akayaona mateso Abona ya amagorwa wana wa Israeli. y'abana b'Isirayeli. Mungu akamtuma Musa. Imana irungika Mwendo Mose. mwambie Farao. Ati genda ubwire Farao. Achilie watu wako. Arekure abantu baje. Awachilie. Abarekure. Awachilie. Abarekure. Farao akaganga. The Farao aranga. Akasema si Ati waachilie. sindabarekure. Kwani ule ni Mungu gani? Ujya ni Imana Ule nyabaki. ni Bwana gani? Ujya n'umuntu nyabaki. Mungu wa mbinguni Imana mw'ijuru. aliangalia yale mateso Yabonye ajya na amagorwa. amekutuma Musa. Acarungika Mose. Musa akawaambia tunaondoka. Mose ati turagiye. Tunaondoka. Turagenda. Hamuna kubaki Nta Musa. gusigara ngaho. Nyinyi na watoto wenu Mwe n'abana na banyu. ufugo wenu N'ibyo na mworora. wake zenu N'abagore na banyu. waume zenu. N'abagabo banyu. Tunaondoka. Tugiye. Hakuna kitakachobaki. Nagisigara. Wakaondoka. Baragenda. Na wewe jioni ya leo Nawe uno mugoroba. nataka nikwambie Gira kwamba ndakubwire yale ngo. mateso Ajya ambayo amagorwa. umeyapata Nuwarose. kwenye kazi Mu yako, kazi kawe. umepata mateso Wagize kwenye ukoo mu wenu, muryango wanyu. yuko Mungu wa mbinguni Ari Imana jioni ya leo uno mugoroba. ambaye anaenda kuondoa Agiye gukuraho. mateso ya magonjwa Ajya amagorwa kwenye y'indwara. ukoo wenu, Muryango wanyu. anaenda kuondoa mateso Igiye gukura kwa amagorwa. watoto wako. Ku bana bawe. Magonjwa Indwara. yanaondoka Karakuweho. kwa jina la Yesu Izina Kristo. rya Yesu Kristo. Utasa Ukutabyara. unaondoka Kuravuye. kwa jina la Yesu Izina Kristo. rya Yesu Kristo. Naona Turasaba. moto wa Yesu Umuriro wa Yesu Kristo Kristo. unashuka Uramanutse. ndani ya watu wake Mu bantu bayo. na kuondoa mateso No gukura ya amagorwa. maumivu Y'ububabare. unayoyasikia Uri kurumva. kwenye macho yako, Mu maso yawe. kwenye kiuno, Mu kiyunguyungu. ndani ya kifua. Ukikiriza. Mateso yanaondoka, Amagorwa aravuye. maumivu yanaondoka Ububabare kwa buravuye. jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Wewe Kristo. magonjwa, Wewe ngwara. wewe magonjwa, Wewe ngwara. ondoka Vamo. kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Magonjwa ya kansa, Amangwara za kanseri. ondoka Vamo. kwa jina la Yesu Izina Kristo. rya Yesu. Naona vifundo, Ndabona ibifundo. naona kamba Ndabona imigozi. zinakatika Ziriko zicika. kwa jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu. Naona uponyaji Ndabona gukira. ya watu mahali Y'abantu hapa. hano. Mungu Imana. aliyaona Arabonye. yale mateso Ajya amagorwa. ya wana wa Israeli. Y'Abisirayeli. Ndipo neno la Bwana Ijambo ry'Imana. limetoka kusema, Livuye kuvuga. unawaza nini Wiyumvira iki? juu ya Bwana? Kuko. Yeye Iwe. ataondoa mateso Akura amagorwa. wala Cyane. hayatainuka tena. Mara ya Kugaruka. pili, Ubugira kabiri. huyu mwanamke Umugore. aliyetokwa na damu Yagirifise kwenye ubutinyama. kitabu cha Mu Marko gitabo cya sura ya Mariko. 5 Igice cya gatanu. mstari Umurongo. wa 25 25. kuendelea Ubandanyishe. hadi mstari Gushika. wa 34 Itatu na kane. aliwaza Yiyumviriye. kwenda kwa mganga wa kienyeji, Kujya ku bapfumu. akapeleka pesa huko, Atwarayo amafaranga. alitibiwa, Yaravuwe. damu zake hazikupona, Ubutinyangani bwaheze. lakini aliposikia habari ya Yesu Ariko yumvise inkuru ya Yesu. akageuka. Arahindukira. Siende tena kwa waganga huko, Ati sinjariye ku Naenda bapfumu. kwa Yesu. Ariko ngiye kwa naenda Yesu. kwa Yesu. Ngiye kwa Yesu. Na imani ya huyu mwanamke Ukwizera k'uyu ilikuwa mugore. ni kugusa Gukora. pindo la Yesu Ku Kristo. buyonga bw'impunzi bwa Na Yesu. alipoligusa Amaze pindo la kuyakora. vazi ya Yesu, Amyuzu za Yesu. mateso ya kutokwa damu Amagogo kuva amaraso. ikaondoka Acararangira. hapo hapo. Aho nyene. Naona jioni ya Ndabona leo n'umugoroba. mtu mmoja mahali Umuntu hapa, umwe hano. mateso ya magonjwa Amagogo y'indwara. ya mgongo, ya kichwa, Amagogo ya y'umutwe. kifafa, Y'ukuyuka. ya degedege, Yose ya yose. malaria Malariya. inaondoka Igiye kuva. kwa jina la Yesu Izina Kristo. rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana Izina libarikiwe. ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ye. Ya. Jioni ya leo sio ya kawaida. Umugoroba ni umugoroba udasanzwe. Jioni ya leo sio ya kawaida. Umugoroba uno munsi ni umugoroba udasanzwe. Sio ya kawaida. Ni umugoroba udasanzwe. Neema ya mateso kuwatoka watu Ubuntu bw'amagorwa ku bana inaonekana jioni ya bugiye leo. kubona kuno. Naomba ndugu yangu Ndasaba mwene wacu. ambaye una mateso moyoni Wafise mwako amagorwa sababu ya mtu uliyemweka moyoni, kubera umuntu washize mu Achilia. mutima. Rekura. achilia Rekura. mateso yako yapate Amagorwa. kuondoka, magonjwa ya vidonda vya tumbo yapate kupona. Ingwe. Hii
jioni ya leo, unamugoroba, hii jioni ya leo unamugoroba, ni jioni ambayo iko tofauti n'umugoroba na utandukanye, jioni ya jana. n'umugoroba w'ejo. Nasiona nguvu za Yesu Ndabona imbabazi za Yesu ziko zinatembea ndani ya zirimo watu ziragendagenda mu bantu. walioingia hapa, wanaume. Abishe hano Naona b'abagabo, yale mateso ndabona ya ry'amagogo maumivu ya kichwa, y'ububabare naona bw'umutwe, yale mateso ndabona ya ry'amagogo magonjwa ya vidonda vya tumbo, y'indwara yo mu nda, naona vinaondoka. ndabona bifuye, Naona watu ndabona wanapona, abantu bariko naona barakira, watu ndabona wanafunguliwa abantu kwa baboka jina la Yesu Kristo. izina rya Yesu, Naona watu ndabona wanafunguliwa abantu kwa baboka jina la Yesu Kristo. izina rya Yesu. Sikiza nikwambie, Umva ndakubwire, alikuwa na binti hari mmoja umwigeme alikuwa na waza yariko mambo ya yumvira kujinyonga ibintu byo kwiyumvira sababu ya kukosa mwanaume kubera kubura wa umugabo kumuoa. wo Alikuwa kumurongora, ametimiza umri yarakwisha wa imyaka miaka 42, w'imyaka 42 lakini nilipomwombea igihe namusengera kwa jina la Yesu Kristo, izina rya Yesu ule Kristo, dada ujya mwigeme alipata mwanaume yararonse wa umugabo umri wa miaka w'imyaka 36 36 na yeye akiwa nawe afise na umri imyaka wa miaka w'imyaka 42. Kwa hiyo na wewe jioni ya leo kuri ibyo namugoroba tuliyeko mahali hapa, wewe uri hano mwigeme, hapana kukata tamaa, chikinege hapanaenda kwa mfumo. nuja kuba mfumo, Yuko Yesu, hariyo Yesu anawa vijana afise imisore waliokoka. wakishishwe, Naona mwaka ujao ndabona umwaka uza unaenda funga ndoa ugiye kuba kwa jina la sikizawe Yesu Kristo. izina rya Naona Yesu, kanisa la ndabona Yesu ishengero ryose Bwana nalitanua, Imana iraryaguye, Bwana nalijenga Imana kwa iraryubatse jina la Yesu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Usifikiri Ntiwibaze litabaki ngo bizoguma uko ubibona, ekaye ekaye Mungu yupo. Imana iriho Atabaki. kandi izagumaho. Kuwa Iyi Imana Unawaza nini wibaza iki juu ya Bwana? kuguhoraho, Unawaza wiyumvira nini iki juu ya Bwana? kuguhoraho, Yeye Iwe. ataondoa nazakuraho mateso ya watu, amagogo y'abantu, atainuka hani azogaruka kandi ubugira kabiri. Naona jiogesha, Ndabona baba naenda chooni najya muri mwenyewe, toilette mateso bwashe, yameondoka. amagogo aravuye, Yule Yesu ujyanye na Yesu tunayemhubiri hapa twamuvugeje, yuko hapa kukuhudumia. ari hano kugukorera. Yeah! Mateso ya Amagogo mwanamke Hana y'umugore Hana kuonewa kisa cha kukosa mtoto, ararongo kwa buri Bwana mugore, aliondoa, Imana yarakuyeho, akaitwa mama watoto. yitwa nyina Akaitwa w'abana, mama watoto. yitwa nyina Wewe w'abana. uliyeko mahali Wewe hapa, uri hano kila ukipokea mimba, utwaye inda mimba inaporomoka, ikacivayo, mimba inaporomoka. ikacivayo. Nataka nikwambie Ndashaka mubwire mahali hapa Aha. hakuna tena Na- kuporomoka mimba. kuva mwinda Mimba yako inda ulionayo ya ufise inaenda zaliwa igiye kwa kuvuka jina la Yesu Kristo. izina rya Kwa Yesu, jina la Yesu izina Kristo. rya Wewe Yesu. unayejifungua Wewe kwa wibarutse operation, muri operasiyo hakuna tena na operasiyo, kujifungua kwa operation, kwiyondera kuri kwa jina operasiyo la Yesu. izina rya Yesu, Bila operation na operasiyo ambaye amenipa watoto iwamaye abana bila operation, ata operasiyo yuko hapa ariyondo kukupa watoto kuguha abana bila operation. ata operasiyo, Wanafunzi ubigisha hamna kupata sufuri utakuronka ubusa kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Unapata Ugiye kuronka alama nzuri, ugiye kuronka amanota Uko meza shuleni. hariya ku kwa ishuri jina la Yesu izina Kristo. rya Yesu. Pigia Yesu Komera makofi. Imana amashyi, Unawaza nini juu ya Bwana? wibaze iki kuguhoraho. Yego Haleluya. Unawaza nini juu ya Bwana? mwiyumvire iki kuguhoraho. Yeye ataondoa mateso, wazakuraho amagogo, hayatainuka tena mara ya pili. ntiyazogaruka ubugira kabiri. Wana wa Israeli Abana b'Isirayeli hawakurudi tena Misri. ntibasubiye muri Egiputa, Ule aliyetokwa na damu, uwava ibutinyama damu hazikutoka tena. ntiyasubiriye kandi, Mimi niliyekuwa nalishwa chakula ntibarafungurira silishwe tena ubu chakula, ntibakingaburira, najulisha mwenyewe. ntigaburira ubwanje. Nawaza nini juu ya Bwana? wiyumvire iki kubw'Imana, Wewe uliyewaza we wiyumvira kwenda kwa mganga wa kujya kienyeji, ku mupfumu, badilika. hindura. Yuko Mungu, hariho Imana, yuko Mungu, hariho Imana, yuko Yesu hariho Yesu aliyetufia yadupfiriye msalaba. ku musaraba. Hapana kuhangaika, Ntuhituguragirike, hapana kuziwa maji ya wafu. ntuzure amazi y'abapfuye. Nakumbuka hapa juzi nibuka kuna uwigesha, mtu alikuja nimwombee hariho umuntu yaje tumusengere, pale nyumbani kwa ajya mchungaji. mwira kumwongere, Alikuwa amelishwa maji ya wafu. yari amaze kunywesha amazi y'abapfuye. Walipofika nyumbani hawakunikuta, bashitse muri asiyo basanze, wakawa mchungaji akasema twende kanisani. umwongere ati tujye ku rusengero. Kwenda kufika kanisani, bashitse ku rusengero, kwenda kuombea yule mama fulani bagiye kusanya ry'amama na runaka kijana fulani, n'umusore runaka, walitapika maji
ya wafu. baradashwa mazi Ule mama y'abapfuye, katapika maji ya wafu. baradawa mazi y'abapfuye Nataka banyoye. nikwambie, Ndashaka ngubwire, wewe uliyegeuka na kumwacha Yesu, wewe hindukira musiga Yesu, unawaza kwenda kuziwa vitu ambavyo haujui. wibaza kujya bakugurishiriza ibintu utazi, Vingine ni madudu. ibindi ntibikwiye ntibishoboka. Usifikiri ni vitu vya kawaida. Ntiwibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Ule Mungu aliyeondoa yale maji kwenye ule mtu, Ijya Mana yakuyajya amazi kuri ujya amini muntu. na wewe jioni ya leo, Izera nawe uno mugoroba, nguvu za Yesu ziko hapa. ingombe z'Imana ziri Vyote hano, ulivyolishwa byose bakugaburiye usingizini mw'itsiro na live, n'ibyo ubonesha amaso. hiyo sumu Iryo sumu inaenda kuwa sans effet kwa jina la Yesu. ntakizakugira mu izina rya Yesu. Waliokupangia kufa, Abagupangiye kuzapfa wao watakufa, bo bazopfa, wao wataendelea kuishi bazabandanya kwa ubaho jina la Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Aliyekuchimbia kaburi, Uwakwipfa yeye atazikwa we niwe uzohambwa, na kufukiwa, ama bamufuke, lakini wewe ariko wewe utaendelea kuishi. uzabandanya ubaho, Uyasimulie amuvuge matendo ya Bwana. ibikomeye vy'Imana. Haleluya. 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 Mwambie aliyekaa karibu naye, Gira uri mu ruhande rwawe mwambie mimi sitakufa, ati je sinzapfa. mwambie Haleluya. mimi nitaishi. Ati je nzabaho, Mateso yangu amagogo yanje yamefika mwisho. yageso, Mateso yangu amagogo yanje yamefika mwisho. ashitse kwiherezo. Haleluya. Amen. Sikiza nikwambie waliye upande huu, Umvise ndakubwira uri muri kino gice, una tatizo kwenye bega lako hili. ufise ingorane kuri uru rutugu rumwe. Usifikiri ni jambo la kawaida. Ntiwibaze ngo birasanzwe. Shetani amekuvamia, Satani yaragufashe miri, wachawi wamekuvamia abarozi baragufashe miri, na wamekunyosha nyosha, kandi baragize barakugorora, lakini bega lako liko pale pale. ariko igitugu cyawe kiraho nyene ntigikira. Yatosha kuishi kwenye Aho rero birahagije kuba muri ayo magorwa, yatosha birahagije yale maumivu kwenye kujya bega lako bubabare ku gitugu yaondoke kwa jina la yave Yesu. mu izina rya Yesu. Yeye ataondoa mateso, Wazakura amagorwa, Yesu ataondoa magonjwa Yesu yako, azakura ingwara Yesu zawe, ataondoa ungumba, kura ubugumba, Yesu ataondoa mauti kwako, Yesu azakura urupfu iwawe, Yesu ataondoa kudharauliwa Yesu kwako. azakura agasuzuguro Yesu kuri yuko wewe. hapa Yesu ari hano, mwenye kuheshimisha ari we yubahisha heshima yako icyubahiro cyawe iliyochukuliwa cyatwawe na watu wengine. n'abandi bantu. Yesu anairudisha Yesu kwako, arakigaruka, Yesu anarudisha Yesu kwako, arakikugarukanye, Yesu anarudisha Yesu uponyaji aragarukanye kwa gukira jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Naona ushindi kwako, Ndabona intsinzi wawe, naona kufunguliwa ndabona kwako, kuboko iwawe, naona kuinuliwa ndabona kwako, gushigwa hejuru kwawe, naona kujenga kwako ndakubona kubaka kwa jina la kwawe, Yesu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ukisema umesema Mungu wa Elia, ukisema umesema Bwana, ukisema umesema Mungu wa Yakobo, ukisema umesema Bwana, imba ukisema. Tuinuke kwa miguu yetu, Tuhaguruke ku maguru yacu. ukisema oh, ukisema umesema Mungu wa Ibrahimu, ukisema umesema Bwana, ukisema umesema Mungu wa Elia, ukisema umesema Bwana, oh, ukisema sema Mungu wa Elia, ukisema umesema Bwana, ukisema umesema Mungu wa Elia, ukisema umesema Bwana. Kabla sijaita wagonjwa, Narahamagara abagwayi. Mungu akasema mnawaza nini juu ya Bwana? Imana iravuga ati mwiyumvire iki Oh, yes. kuguhoraho. Kuna baadhi ya watu wamemwacha Mungu na kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hari abantu bahevye Imana bajya ku bapfumu.
Kuna baadhi ya wengine wakikosa pesa wanatoa kafara za watoto hari wao. abandi babuza amafaranga bagatanga ibitambo by'abana babo. Kuna baadhi ya wengine wakikosa mafuta ya kupaka, hari abandi babuza amavuta yo kwisiga, wanamkosea Mungu kwa kufanya uzinzi na usharati. bakaca bacumura ku Mana kubwo gusambana. Lakini jioni ya leo, ariko no mugoroba, Mungu mwenye huruma, Imana nyene imbabazi, Mungu mwenye upendo, Imana nyene urukundo, amesema atakomesha mateso yetu. aravuze atagiye guhagarika amagogo yacu, Hayatainuka tena mara ya. ntiyazasubira kandi ubugira kabiri. Nakumbuka habari ya wana wa Israeli ndibuka inkuru y'abana b'Isirayeli kwenye Kutoka 14 kuvayo 14 mstari wa 21 hadi 31. umurongo wa 21 kugeza 30. Walipokuwa njiani bari mu nzira kabla hawajavuka bahari ya Shamu, batarambuka ikiyaga gitukura, wakaona Farao na jeshi lake babona wanafuatilia. Farao n'ingabo ze babakurikiye, Wakalia sana, bararira cyane, wakalia sana. bararira cyane. Wakamwambia Musa, babwira Mose bora ungetuacha ati wari tubaki kutureka kule Misri, twigumire muri sababu Egiputa, makaburi zilikuwa kule ambako tungekufa. kubera imva zari hariyo twapfa twari guhambwa. Lakini Musa akawaambia, ariko Mose hawa arababwira wa Misri ati mnaowaona Egiputa mubona hamutawaona, nimuzasubira kubabona, hamutawaona tena. nimuzasubira kubabona. Mateso nayo yasikia amagogo uri siku kurumva ya leo, umunsi, siku ya leo. umunsi, Mateso yako bye amagogo bye, ya mateso yako bye bye, amagogo yawe bayi, utasa wako bye bye, kutavyara kwawe bayi, umaskini wa fedha bye bye, ubukene bw'amafaranga bayi, operation bye bye, operasyo bayi, hautaona tena milele. uzasubira kubiba. Yuko Mungu wa Elia, hari Imana ya Eliya, yuko Mungu wa Elia, hari Imana ya Eliya, yuko Mungu wa Elia. hari Imana ya Eliya. Wana wa Israeli abana b'Isirayeli hawakujua kwamba watatoka kwenye ile utumwa. ntibari bazi ko bazava muri ubwo buca. Mimi ndugu yenu sikujua kwamba iko siku naweza nikasimama, je mwene wanyu sinari nzi ko hari umunsi lakini Bwana nohagarara, anaondoa mateso. ariko Imana yakuye amagogo Oh, yacu. Yesu. Yuko Mungu wa Elia. hari Imana ya Eliya. Usikatishwe tamaa na mtu. ntucishe intege n'uwundi. Kazi ya mwanadamu ni kurudisha mwingine nyuma tu. abana b'abantu bakunda gusubiza abandi inyuma. Hao ndio wengi. aba rero nibo benshi. Hivi tuko hapa kwenye hii miti wanafurahi, tutaona kama tajeka siku gani. are turi muri ibi biti Hey! tuzabona bazubaka ryari. Baada ya muda mfupi mukanyisase naona Mungu analijenga ili ndabona Imana yubatse iyi nyubako. wanaoona hii miti leo abana ibi biti uno munsi hawataiona kesho. ntibazobibona. Nawaambia kama mtumishi wa Mungu, ndabivuze nk'umukozi w'Imana, hakuna kupanga, nta gupanga kandi hakuna kudaiwa kodi ya chumba. nta kurishwa kandi amahera ya Yuko hano. Mungu. hari Imana. Ukisema umesema Mungu wa Elia. Imana ivuze ibivuze Imana ya Eliya. Alisema na kaumba mbingu na nchi. yaravuze arema ijuru n'isi. Nani mwanadamu aliumba mbegu ya mti? ninde umwana w'umuntu yazanye urubuto rw'igiti? Yuko katikati yetu. ari hagati yacu. Nani anajua hesabu ya nywele yake? ninde azi igiharuro cy'umushatsi we? Nani anajua kufa kwake kesho? ninde azi ugupfa kwiwewe ejo? Mungu peke yake. ni Imana yonyine. Ukisema umesema Mungu wa Elia. uvuze Imana Mungu ya Eliya. anasema na wewe jioni ya leo. Imana ivuganye nawe kuri na mugoroba. Mateso unayoyasikia, amagorwa uriko, mateso inayokupata amagorwa uri kubamwo hayatakupata tena. ntuzosubira kuba yabamwo kandi ukundi. Wagonjwa sogea. abagwaye nimwegere, Sogea wagonjwa. abagwaye nimwegere. Magonjwa hautayasikia tena. ama ingwara ntuzazumva ukundi. kubera mbona mwese muri benshi ntimushobora gukwira hano, mushobora twosenga muhagaze aho muri tukatuma tubagera, kuko mbona muca muza muri benshi, mugumaho muri ubushobozi bw'Imana burabakorako, ko nca mbona muza ari mwe benshi, nimugume ngaho. tunapoita kuwaombea tunaona ni nyote mnakuja.